Abalili bayithuki ba uthando rujolela imali kanti kwenzakalani futhi ngicela uphume endabeni zami ngicela uphume endabeni zami Mina ngithandela imali yami. ngiyakuthanda nemali yakho ngiyakuthanda Ngikhuzukela kanje nyaphanda vele lo unesalary engena every month ungishayelani phando kanti usanyaphanda so umsebenzi angithi nginamadoda ayithu ngizosebenza kanjani Ufuna imali yami, my sister. Sho ukuthi njengoba nize noyi2 so ningithanda noyi2 nami ngiyanithanda Izwani Tumi wena cela into zami manje ngiyazifuna kena lamaroko wakho ayithu Why bongazithengela i5 wena ke? hayi wena Tumi zashota lempahla iziphi lezi ayicathule ngithengele zona My brother no, ukasinki dintshotso mo Ebafuthe yimi lento le. thengwe uwe zashota lezi zinto lezi wena kanti la mali Hello, I am so super excited to be here, excited about the new episode we got to have today, and that's exactly all about Josie Basketball Stories. For those who don't know me, I am Lady Blue, and for those who already know me, thanks for always tuning in. Without forgetting to email us on Josie Basketball, that's all today. So guys, today ke ngole se bo maiparana mona. Bo maiparana mona ho etsala eng ba utlwana le motho iwan ska ba utlwana le motho iwan ne ba sa tsebe pathantse nako e ya ebe ba thola go utlwana le girlfriend iwan e re ke so e re ke ba fence ba ka so go bona hantlantle ba ihlalosetse gore setup e ba batlang gore Josie Bioscope re ba etsetse yona ke jwang motho mo le kae Teng okay. ke teng le nna my brother kopo tse di viewers tsa Josie Bioscope re lebitso la o mang ebile wa e rongoletse Na ke na tumelo ke lengwaletse because of ona le motho ke jolang le yena so only find out hore una le motho and re dula in the same street. only to find out gore na le motho ke batla di viewers di understand Yeah, so ke motho ke jolang le yena for years. It's 3 years now. So khale batho ba njwetse hore motho wa o chitela but le nna no ke thotse out ke foundile out hore wa jola and o jola le my brother so. Yeah. So motho moholo wena o thotse jwang gore girlfriend e utlwana le abuti e utlwana le abuti so nna ke thotse jwang o e swaka utlwanang le wena msoso bia ya ke thotse jwang na sa batle ka phone ya hae ke tshware and nna le nna ne re dumelene hore o etse keng di phone tsa rona re di kenye di password ke maketse no how dintho di a change sa kenya di password di phone ha reja ha sa naka ntho tse ngata sa busy le phone so I'm really worried motho ona phela ke batla mo lobola ko heso ba motseba wa bona ntho engwe le engwe ke a moshwela motho ona ha e yo ntho e ke sa mo fing yona ke metsetsa everything mara ntho nketsang yona today I want to confront her. so e re ke botseng something le na le ngwana le OC mohlomong o re na ke na ngwana le yena mara re buile too much hore re tla fihlela mola vele ke motho waka mara ntho a etsang ai man today I want it to be solved. so lona le na le ngwana le OC No, we don't have. Arena ngwana. o ha le na ngwana Yeah. le wena my brother ko itse di tsa le na ngwana so Ha rena ngwana ko ga rena ngwana next so pelo ke bohloko man wetse keng a ke robale man a ke robale o la bona o fa motho the thing o wetse keng motho waka man o metsetsa ntho engwe lengwe wa nketsa so le date le fana ko kakang na re datile 4 years o tsho re antlantle na first year re date vele nanza busy le my brother so lona le na le 3 o che 3 years kuruna ke 3 years. so antlantle o chitetse wena ka abuti o nchitetse so lona antlantle ska ha o etsela so le batla go Josie Bioscope today le thuse kang ai na o swaka today ko pa re mo confronting mtho a kgethe between nna le yena because what's mine I cannot share akbatlo share nna so ke batla yena qete story sa hae fanda go kgetha nna o ro kgetha my brother so kupa Josie Bioscope re thuse ka ntweu re solve a problem yena nna le mchita re be sharp because re ploma ka se one ke motsebela kae nna nako ke sale majaivani na ke dalombona ko dindawong wa bona mara ne ke sa tsebo re mochita vele wa bona so ke a bona o it's king let's just solve this thing today. Jojo ja ke batlo bua maka batho ba baholo ke bothata ntwana especially ha le share motho a mmele le babedi bile le tsebana le dula ka se1 ke bothata so wena my brother ka gore abuti wa tshore yena o batla go Josie Bioscope today ha re mo fihlisa mole o sa choose o batla wena or jwang because of yena ka se khone o share wena le sighting la hao. Yeah, that's it. Le nna ke nya go ra choose re tlo go notse. Wena batla choose. Yeah, re tlo go notse bo ro nya ka mang. Because you can't share one person really too. So kopo o botsa something ka gore lona le batla go OC a share ne wena so how mind wena OC o chitela le motho wa strateng sa hao as long as fela a kgethile o right o tla gutlela le never ke gutlane le yena if ang kgethi ke ba fa chance le abuti if wang kgetha re tla qhobeka o ne ke batla o tseba ntho le wena the same thing. Yeah, ke the same thing.
Okay, I koparetsa maeng he. Mr. Jones, can we please move? Love us. Ha mina a ke charge batho ba baholwane. A ke tlola mona o tlo charge gore o le cheatetse mo tlwelleng. Nna ke tlo le thusa fela gore le tshele fela clarity. Just mfana njengama-out Jensi pick up for that. Ayiwapha amachita amaningi ayibona lapho ngaphandle mfana because most of the time Jensi niyayazi ukuthi umuntu makakuchithele especially amanye amachita anokukwata yabona vokuthiwa intombazane ibulewe ngamachita ngoba idibanisa amachita bamdubulile bamgwazile. I'm glad bafethu ukuthi nithe maniva ni find out whatever is going on. Not decide ukuthi no it is busy Jozi Bioscope izosinceda instead of ukuthi nimlwise okanye nina nilwe nodwa ningazi ukuthi really kwenzakalani yabo. So I just want to say pick up for that bafethu. Tshale kopa botsa ntho iwana. Le ka ofela le tla mo ko yena le motšhakela. Le lithu. Eish. Ka batla ke le mala. Eish, ne? Yeah. Go again my sis. Awusile kae? Manje kenzakalani? Motho mama camera yini manje? Ha ga tlo tlolwana motho molo molo. Ha ga tlo tlolwana sepapano Re tlile fela re tlo lokisa taba tsa hao motho molo. Taba tsaka? O bankare Jale he ke tlile mo ba my brother tumelang phela ke tlile le lona. Le ska tshaba mosadi wa lona le babedi. Ka tubalekane man. Okay my sis. Ke tlile ba buti wa ba tseba. Ba ntsiba bona na? O sikante ke. Ba botse ba ntsiba ke rutlile le bona. Ba botse because of wena wa ba camera Tumi. Bongani? Baby kanti usho zona lezi. Manje nizongilandela abantu bama camera senazana nazela. That's why ungafuni ngefoni yakho kahle. Mamela mina nawe besine rule ukuthi masidla ifoni asikhi. Manje wena so busy emafonini. Kwenzizwe ngawe. Angithi phone yami. Uzwa ngobani? Kanti awuzi ngomuntu ojola naye. Bhuti. Ungilethele zona lezi la. Uzozana abantu bama camera la. So my sis ba tseba how serious. How serious sefapano ene ke tenwa ke the factor o busy o utlwana le ba buti ba le 2 but o re rona re ba botsa ke bo mang. First of all wena wa cheater. And let's go cheater so o cheater ka bo abuti ba dulang strateng say one. Wa o etsa jwalo o le motho mme hantle. A ke tshore le motho ntate tshwantse a cheat but wena o le motho mme e tsiswa ke ntho a ke re gona heavy load. O phela a bereki o a bereka so tshwantse ke balance o ke motho wa ka ke mothotsi pele. O ke motho wa ka mothola bereka o ntshwere hantle ke right. Jwanong na ke etse jwang? O etse jwang o tlo le bofebe motho mo? I never could tell o tlo mfa chelete wena. Phela nna ke bereki. Ba bali ba ithuki ba. Uthando ujolela imali kanti kwenzakalani? Uthi ngicela uphume endabeni zami. Ngicela uphume endabeni zami. Mina ngithandela imali yami. Ngiyakuthanda nemali yakho ngiyakuthanda. Ngikhuzukela kanje. Nyaphanda vele. Lo unesalary engena every month. Ungishayelani? Ungishayelani? Phando kanti uthanyaphanda so umsebenzi. Angithi nginamadoda ayithu ngizosebenza kanjani? Ufuna imali yami my sister. Ungifunela imali yami mina ngithandi vele. Ukuthi bazongishaya la. Uzana abantu nizongishaya phambi kwama camera. Nizana ama camera amaqeda ngifuna ukungishaya phambi kwama camera. Hayi. Hawu. Uzonginyatsa wena uzongibhekisa. Ngithanda noyithu angithi wena uyangiphandela uyasebenza. Hluhella bufebe. Hayi. Ngibafuna boyithu. Sisungakhulumi lento ekhuluma anyeke ungiphe lento abangipha yona wena. Bakuphani bona imali? Ngiyazi mina ukuthi bangiphane imali. Indoda ayihambi yodwa ihamba nomali. Iphathe ukudayisa angidayisi ngomenzani ngibafuna boyithu ke ngibafuna boyithu ngibathanda boyithu my sister la bufebe ke febi ke batho ba ka balithu ke barata balithu kanjani mamela ke mina ngishare ke mina angishare mina futhi wena kahle angithi khonile ukuza nayo nezalana ama camera nizongishare ke ukuthi njengoba nize noyithu so ningithanda noyithu nami ngiyanithanda ungizwani Tumi wena ungizwani Tumi uzongishaya Why ungitshela? Why ungitshela? Why ungitshela? Anyeka kushaya never my sis ukhuluma ngithanda noyithu ke ngikuphola batha oh my sis wait my sis wait angiphangi imali zona Ngithandela imali ukungipha imali ugcineni nikungipha imali wena hayi wait kopo emahanyane motho molo ke ukopane ke kopo emahanyane my brother kopo emahanyane wena o etsa bofebe wa febezela vele ena ona ntho go tlo ietsang bofebe wa borata motho molo bane wa boyetsa ene a ke tlo o jaja mamela tlo go jwetse a ona sesotho ngicela ume kancane ne ngimamele bani phakathi kwenithu ngicela ume kancane wo
Lithi ungitshela Yeah, amaqiniso. mara kahle kahle wena uhlala ngami wena Tumi ngikusacrifice imali. Angithi wena bongasaphandi. Angithi awusaphandi wena. So mina ngazitholela indoda esebenzayo ke ngoba uphanda. Uzokuthenga siswami ile nto oyisho. Ehlisa umoya doke. Okay, whoa, my brother. Ngicela ukunikeza imali eyinwele bheka ikhanda lami linjani unginikezile ke mina ngayenza inwele. Ukutholela ama client mhlambe ngoba la abuse abobhuti. Ngiyaba Uyimalini wena bekutholela ama client. Phela meli provide. Ubhuti uyakubuza athi wena Ngoba uyadayisa. utholela ama Oh, mina ngiyadayisa ne. Oh, kusho wena kanjani? Ngiyakubonela. Okay, hayi akunankinga bhuti. Kungcono ngidayisela bona boy2 or nabo ufuna No, ngidayisela. no, mina no, ngigrandi no, ngawe. Nasabantu. Hayi ngigrandi ngawe. Okay. Mamela yebeka akawulavasa uzela ukuzokunceda ngoba wena uyagula umuntu omdala. Lava uyangithuka manje. Uyagula akekho umuntu okuthukayo uyagula. Lavas. Lavas. Wena mama. usolve next lavas ukhulumela labantu la. Angithi mina sengikhulumile ukuthi amadoda wami wethu ngiwathanda wethu mos. Umsangano lo. Hayi awusiwagula. Kuwe umsangano mara mina abantu bami. Mina ngizotshala kanjani nomuntu onga Sisi uyagula yakubufele nendoda engapheji. Ayangitshola nendoda. Thanda bongana upheji. Wena bongana upheji wena. Usokima. Mama uyakubheja wayengamlahle Uyangibheka bongani. Ukubheja. ngibathanda boyithu angithi sengikhethile kubongani sengikhethile kubongani naye ngiyakuthanda yes O proud ka ntho yetsa na. ke proud Bonka gape. akere nna ke free ka ntho eo Ke ntse ke ga go judge mara tlolela ntho yetsa. ke tla etsa aus and I never Ke ke bo jotse wait nna ke tlo go jwetsa because of ke ke motho mme. bophelo ba ka. Ke yang ene ke batla o advice gore tlolela ntho yetsa. ha ke batle advice ya ke ra Wena o deserve right ka banna ba I never umfe ntho bana ba bang Fang fang mohlomong ka o thusa o batla mosebetsi o batla ha ke batle mosebetsi ke right ke bona mosebetsi wa ka umsebenzi wakho thina Okay, usuka nje umuntu omdala wait ke batla o botsa personal question. Ska ha le go bala le osila condomize. Ne kwenzeka manala nayi ne condomize ngoba nalento upromoter hansa feba so limikulo iteng mo. Hopolo na le body STIs una le ntho sengata malwetsi niya testa nje nonke ni 3 niyasazi nje i-status senu ukuthi kwenzakalani. mina ngiyazi ukuthi nginegative mang positive shukuthi yibo Usiking mathatha awu ma. Wabona kwakula mthomolo ma. kuyakula Wakula. mara ngiyakutshela ngithi i-answer yakho ukuthi if ngiyagula yibo ke bophelo baka so ke tse jwang Hlompha mmele wakho. Uyahetheka kakhulu empilweni ne. ayifuni wena le Angithi sizama ukukunceda mama. So if uke wahetheka uthola ukuthi yile hayi wena kahle bodlala ngami wena so ngifake ama riskini wama STI ini ungitshela ukuthi hayi baby ungacondomize angithi uthe ufuna umntana mamela ikuphethe riskini Ani condomize. yebo sisi sina sinongayenzi le nto Ani protection condomize. man Sometimes My sikidi. Wadinwa la the body prep. We prevent. Next. La bona re ntho e risk ha kakang. Wa bona go kena maphelo a bana ba batho mo kotsing. Wa bona go ka ba kudisa ka nako ba tlo decide hore ba etsa jwang akere ba kgonile o lata jwanong ba tlo decide hore ba etsa jwang mara nna ba qhubeka ka bofebe. nna ke a qhubeka le bona and if ba nlahla le bona ke tlo qhubeka le ba bang yazi ina lento asivele siyenze nibe simple once ngicela ukhethe Akhethe nisafuna ukuthi akakhethe because ayikho right lento ayenzayo yazi lo mjita nyadlule kasi waya vru ngiyambona kanti uye lengishare naye medium ayimele ngikhethiso mamela ke wayimele angikhethi ngithanda noyithu mina ngishare yami ngicela ukhethe manje ngeke usithande suthu ngeke usithande suthu ngithanda noyithu khetha so babhuti Billy Anita Khethe ngikopha lebotsa something nisho kangakanani ukuthi makakhetha wena anyeke azabuyele kuye usho wena or makakhetha wena usho kangakanani ukuthi nyeka zabuyele kuye ngiyafika la kithi ngama camera lana ngisayishangelela ibala niyafika yabo ukuthi na disrespect mara disrespecta ini ukuthi nizongilanda la kithi khetha and why ningangifonelanga or something wena ufonela bani update bani ukuthi uyafeba mabayenza iplan bathumela abantwana manje update bani ukuthi uyafeba ushaya iflate angithi ujwayele ukushaya iflate oh wena vele kudala ngakubona ukuthi uyanginyatha iflate angithi vele kudala kahle uyaba-update na wena. uye lo wama flate ngizongibiza ngama flate Okay, Hayi, my sister Yeah, namhlanje nguma flate Li wena it's not like noba update how lo feba and stuff no saba update so why wena batla update wa utla ka di camera kiko yesu mo yes kiko heno o simara re tlo thu what if nona le mama what if mama mbeka khona Ngena lana musi. yamazobona mawuzwiwana hayi mawuze nama camera ngithi manje uze nama camera ufuna le confrontation namhla mamela lana wena Stella ukhethe please my sis kopa le meng batho ba baolo ke kopa o kgethe because of re senyetsa nako mona o re jwetsa go if mama ko beka khona siya hlonipa if mama benga khona
bengizojabula ngoba bekazokhona ukubona ukuthi ingane yakhe ayayithwala Mina shapa. ngibakhethe ngibathanda boyi-2. bheka lana sisi mina ngithi namhlanje siyayiceda lento lena khetha Why wena mele ngitsheke kuwe ukuthi ngikhethe? angithi mangithengela izinto uthi Angikhethi ukhetha le wena-ke. ukhetha le Angikhethi wena, ngikhetha- awukhethi mina ngikhetha uTumi, ngikhetha uTumi. ngicela into zami engikuthengele zona ngiyazifuna manje ngithi ngifuna into zami Ungithengele ngothando. indaba yami nawe iphelile ngicela into zami manje ngiyazifuna kena usesenazo lezo zinto njengoba Lamaroko wakhe ayi-2. Bongazithengeli. Why Why bongazithengela i5 wena ke? Wewe Ngithengela njengomuntu wami. Manje wena mangithangisa kufuni wayufuna izinto. Angithi uyi-gift. gift yani Ungithengele ungithengele. Hawu. gift ngiyofaka givers wena Uyofaka udeserve Uzoziyenzani ngoba ngizozenzani ngiyozidonate awuzideserve wena mos udlala ngami wena ye athi ngihambe ngiyompakishela impahla. Wo uhlaba umulimathi my brother. Ngani ngamngeni ngithi. Anyeke. Imali lapho ningangenini kithi. Ungabaleka. Akithi uthi ufuna into zakhe ngicela nimeni la. Sima lama kathi wena sikuthembi. Asikuthembi. mamela la sikucalculate imzuzu Imali Yes, la. me. Ningangeni ngithi. yikwenzani ngalokho My sis. My sis. kanti impahla Private ukukithi lana ngithi. Impahla zakho Yeah, zinqunu. imani lapha. Zinqunu Imani impahla lapha. zakho Ufuna yile. impahla zakhe namvumela. Zinqunu Mana na. baba, Asimvumeli. Wena uwe uthe uyamkhiphela. imani lana. Wena uthe uyamkhiphela. Ngizokunikeza amaroko wakhe ayi-2. Okay, ngena khona Yeah, imani lapha. Bathi baba nale wayikhetha ngithi efoshini sigathi mina leyo ekuhlanyisayo egreen ne My brother. Wait. sisimoya Na kunthina asho ukuthi usisi apha ngimpahla. The time simele usisi huyo othe yena ufuna ukupha impahla zakho. Ke batla Josie Bioscope viewers le understanding. A re tlo nkisa o si diaparo o se witse yena diaparo tseo dirokonyana tseo tse i2 ntse di le teng wa dintsha. So re emetse o si yena afa buti dirokonyana tseo tsa i2 ska hatsho. Ha re tlo a re ntshise o si diaparo. No. brother wena uyamthanda lo muntu ngenhliziyo yakho yonke Cabanga. Ngithanda ngamthanda from inhlizweni. ayithanda Nanoma azijitela. Eish, leyo bekuyiproblem mara I'm sure manje hayi sengizoba right ngoba ukhethe mina yabona. uphi kanti lo Nakho ucanga ukuthi ngibalekile. Angibalekanga. Angibalekanga. yazazi Wait. kanje. Wait, emampilini. Wawuziphonsa. Uyabona? kuze Nifuna kushote zonke something Into la zakhe eziyi-2 lapho. hayi wena Tumi sashota le mpahla Ashodi. ziphi lezi ayigathule ngithengele zona My brother no, ukasinki dintshotho mo Ithengwe uwe le nto. Ebafuthengwe yimi lento le. Thengwe uwe Ayithengwe uwe le. Ayithengwe wena uwe le. sashota lezi zinto lezi wena kanti la mali Ale perfume le ngithengile bafo. Ale ebafo. wena into zami lezi Bongana lezi man into zami lezi man into zami lezi uyalazi mali ngeroko lezi Uyithengile le. asiyimi Bekudate uTumi lento le. kanti ukhombisa Yeah. mamela wena wayihamba le rock ngakunika imali yakho wathi uyithenga le mali Lana siliyeke leli phela lesithathe the mara sashota Akusezakhe zonke. hayi man My brother. khavela lana man Kunekhavela. ngithanga nekhavela man ini Angeke uyithole. Yeah, ngizoyiqokela yena. My brother wait. ungavali lezi zinto zashota lezi my brother manje Listen, why sentane o foster lo nka diaparo tse o sa di tlwelle? O sa di tenne, o tlo etsang ka tsona? ke tlo fa charity hayi deserve muthona deserve into yakho akadeserve man ngiyakuthola yeah akadeserve next man mamela la gift of the givers ziyahamba lezi zinto ziyahamba lezi zinto Ndaba ubheke uzongithengela ezinye uyasebenza. lezi zinto ngicela ungivalele Koparetsa mayeng ka tsona please. Ha re di nkeng because of badi badi. Ubheke uzongithengela ezinye ngiyasebenza. Pele re tswa tlolla bo. Awe. Ngele na wawuthetha yini? Stop it. Akusintwana encane. The fact that usisi ukhethe wena akakhethanga yena ayimenzi ukuthi kube intwana encane. Yeah, ngiyakuzwa. Ngiunderstand ngiyazi ukuthi uphuma kwatile but bese ngikubonisa ngenye view ukuthi usisi ukhethe wena kwenzi lo yabhuti ukuthi uthi intwana encane. Hayi ngiunderstand mama. Abanye abantu kumele siba respect nanoma i circumstance ngabanjani. Uma ungathi uyethula uyabheka ifault akuse yakho akusikabhuti ifault lika fault aus. Uba nena otsabufebe. Eish, mara wayenza sona mfethu. Yazi mina yazi uyu umuntu to be honest uyu umuntu engiqale ngazwana naye before wena. Uya understand mangiqala ukuzwana naye ngabona ukuthi akana future angabe ngingazi Akena future kanjani? akana future ublome emakhoneni ubhema insango akafuni imisebenzi so umuntu onjalo wena uzomyenzani so mina ngazibonela uMr Nice Guy naye angifuna
yabo ngazitshela ukuthi So why thina sisho njengoba besilana uthi bathanda boyithu shuthi bowenza thina ilima ukuthi noma bengingafuni ukumhetha bengingafuni ukuthi vele bengingasamfuni but bengingafuni i-relationship yethu iphele ngalendlela emakhamereni wat. So yena uyimoshe ngokuthi athathe uTumi eze naye ngamakhamera la kanti mina bengazi ukuthi ngizohamba ngiyozitshelela yena ukuthi hayi sengithola umuntu So can I oright. ask you something? Wena ukhethe uTumi ngenxa ukuthi uyathanda ukuba noTumi noma ukhethe uTumi ngoba uyabenefita kuTumi izinto zakhe. No nangaphandle kokubenefit obvious kodwa indoda ngithi uyazi ukuthi kumele provide. uTumi vele ngiyamthanda. Uzwa uthi sisi ngiyazi ukuthi indoda mele provide. Angithi nawe mfazi if unale howunyani you can also help. Yeah, sizosizana mina noTumi manje siqala kwi-start esisha. Sakhi foundation kule relationship yethu. Uzoyeka umjolo. Baby asiqale kabusha sikhohlwe ngalento eyenzeke namhlanje. Ungathathi advantage. uyeke phela abasungilwisa nentwana zasegasi Mara ngithi Tumi uwoze naye la. Sasa masihlangana manje. Confront ungizela nomuntu lakithi. wenza so Wena ubungaphumi kuye so ufuna ukuconfront wena. Bengizophuma kuya ngithi ngiyasho kuBlue ukuthi bengizoziyela mina kuye uGuy ngiyomtshela ukuthi senginawe. Ngesikhathi siyazi utheni kithi uthe omunye uyaprovide omunye wenzani mina ngibona nje manje sengiselile bona my umuntu sis wami. ngikopotlo uyibracket nna ke irata nnete ke bona fela motho ne sentsana i-enjoyla ujola a neng a batla o benefita o itse Guy all over 30 rand. Let me tell you something, 30 rand eo ke something ke tšhelete wabo ke tšhelete because of ka reka something la ntse le nyane so o no benefita yona 30 rand eo le tsona diaparo tse bo abuti ba dilwanelang kopotlo le ntho o etsang ya bofebe my brothers themba ukuthi njengoba uzohlala nosisi uzoba stele aye ukuchita ke. You understand? Tell us something ngifuna ukuyikhuluma off cameras ntwana yami. Ufuna ukukhuluma no Bhuti. Yeah, ngim-advise out to out because mangibheka the whole situation it's gonna be up to him ke ukuthi uyithatha kanjani. Uyangithanda. Ufuna ukumtshelana ukuthi ahlukane nami. Akamtshela ukuthi Hayi kanjani ngoba uchuzile musi. Phela ngifuna ukwazi phela wena ustout wena. No ngifuna umtshela ukuthi Mara ngithi wena wena ungathathi vele advantage ngaye. Sifikile nalama camera wenu lokho ukhulumela bona. Sisa ngikufuna Ukhulumela ungibheka ngathi ngiyakufuna ngikufuni mina une out yakho. Asifunani mina nawe ngithi yabo. Okay. Kumkani ke kopa advice abuti. My sis kopa kwala show yakho. Hey, wait king guys. Ke a tshepa la bona wait king. Itse re fihla mona hey. Le bona gore my sis o utlwana le bo my brother ba le two but o kgethile Tumi because of are bongs ha sebetse bongs o dula di khoneng ene ko Tumi wa benefit so ntse ke batlang o itshoko wena go se king ska my sis ha re ole na sa provide bongs sorry ka gore ole ska my sis ha re bongs na sa provide ne ka be a tloletse bongs so le yona ke go rutisa if o feel ka re motho mo data ha o providele or ha etse hantle mo tlwelle unlike mo cheatele so guys ke a le rata ka ofela le bona gore o kgethile Tumi ene se ke se thabelang go buti Tumi ena o reng wa sala le girlfriend gona re le Jozi Bioscope re ka se mo force to dula le ene o re sala le ene ke a le rata ka ofela le see you in the next episode yes baby o se wa rasa